Zašto joj toliko treba? Mirite se, cure. Već će doći. Ti se spremi da snimaš. Da, već snimam. Evo je. Društvo, molim vas, oslobodimo stazu na minutu. Hvala. Shvatila si što trebaš? Da, hvala Niko. Molim. Dobro, kada se osjećaš spremnom... Dobro, idem. Što se događa, Luna? Ma što radi? Izvodi scene. Kažem, kako hrabra, zar ne? Idemo, Lunice, ti to možeš. Luna! Luna! Odlično, uspjela si. Luna! Dođi, u redu je. Čekaj, onda plješćemo ili ne? Očito da ne. Ne znam više. Onda, jesam li prošla testiranje ili ne? Bila si jako dobra. Ne razumijem što je ono bilo. Dodaj mi te druge role. Kotač je zaglavljen. Jako je opasno rolati s rolama u neispravnom stanju. Sve role na stazi su tvoja odgovornost, Nikolas. Da, Tamara, znam, ali ne znam što je bilo, ni zašto je zaglavljen. Čuj, jesam dobila posao ili ne? Hrabra si jer si pala, ali si htjela ponovno pokušati. Svatko drugi bi slomio nogu na toj roli. Dobro, onda? Primljena si. Hvala, Tamara! Ozbiljno, hvala ti, hvala ti! Za danas je dosta. Sutra te svakako želimo ovdje da dogovorimo tvoje zadaće. Može. Može? A ti? Sredi se, jer si zamalo ostao bez posla. Tamara, ali stvarno ne znam što se dogodilo. Već sam se ispričao, znam koje su odgovornosti mog posla. Prijateljice, prošla sam i daće mi besplatnu propusnicu. Čestitam ti, prijateljice, bila si stvarno dobra. Čestiti, Ambar! Već je kasno, idem. Ne mogu vjerovati. Ovo je prvi put da te ne moram spašavati.